nyina ye beka ya kro no sem a ekoso ewo kaswa krom efa papa bia they say we 45 years okoyi sika wo bank or share brown envelope mu abra obegina ekwa ho pe na je say akromfo no muti moto so a omo ye enan no ebe ji ni nsem sika eno anso ha omusa ebo ntuo ye de eku no na Ghana de ye na enim se kro no koso sa na se police focus o mbehihye mu a eya na bebre na jana jeje mu ye na ebu ye ka se o ye a omoku papa e kwa no investigation bia enkoso no mu bejai amanaka we aye police case enso ye ye akon banisa na divisional police command just say omo asem no esi sa no won enjemu ajejemu no mutu wo mu hu egu emu se omo behihye asem ye fi se krono no adoso ewo omaika so obeti se yesi abo wetu obeti yesi akako robi obishop obeti yesi mobile money vendesi omakwakoji won SM sika enti ye ko ba sa ma enkrofo ebo police for tiri so se police for there ya munya die se eba se krono sem koso nense instead of some mo beje gina mu na makun anase mo bedie kire ama ya chi enkrofo na ya na mo bumane de eguso enso we die ebe ma police for amopa Kaswa division command se na bidin kan eka no wo mo ehihye mu ama makochi suspect ba ko ani dindi Eric Asare na edin a je se ni nafofo ede bono ensamrani no edin de Fanta moja cheni bada se ni ani dindi Fanta moja ese moja no wo hiegu pa na ye ana omo ekochi no ba bia okotete ye budumbura ho ene no mo hie ma ne no mo koso abranti mu konya na wotie ni semu a wodi ebetu ja Central Regional Police Commander DCOP Habiba Chumesi Sapon ni nchire mo no se omodi asem no ebe court on the 31st of March 2021 Kaswa Divisional Police ono just wodi asem no ejina mu pa o se we ade ekoso pa na omodi abrantie no ebe court na Ghana for ehunu se nsema ya no mudika na omusu no enya eduon wanim na ya de omuso omu betina se ensem emfa wona sesa na omu gina mu pa ama omai Ghana na sesia no nso no ade omudi etutu ekwan mu ni se edura ana jubia na just omudi watchdogs for omudi womo ebe nam ekro kaswa afesu police for senior eya na da omu ma omu set te kwan no eya dia omu begusu we de omema emu ayetare pa just say omu emma kwan kra akronfo omu ma omu kwan this time around Ghana for memma a police for o say ye moya dear pa ewo sesia senye moni esi abre efa enuma na nasa krono ekoso moni esi abre afa hono ye bom o say ye mama Ghana hunu se mugine ye hu mudo mu man so enka ne no ananka Ghana for bom tiri so se mochichi mani bebre krampo no ne de subo bom se akronfo mu wiwi ade no mu kra so mu ya accomplice ebi mu police for bi mu no edi sika etuo de edi ma won se wo mo enko no mo kọ kro no se de be o mo ba o mo benya o mo share ayede afrimu enso ye die akoba ne sa mo ya die police for ye bo abaso pa aye wo enwuma se sie mo de etutu akwamu nipa enkwa enya na ye da mo ase se mo de sa ye de nya etutu kwam na minim se enso ha Ghana de sa de ba fresh sa ne dia enye be gia pem so gidigidi o be hu no edu ba bi no na case die na just masa I reluctance no masa I relax but we dia minim se mo beto so aye de akoso yesra mo se mo man nkoso se na modi nka e dia me gukwam no mo nka no anotra sa keke na mom senye division commander wo dia ba betu jano sa na mesre se woni wo nkrofo no modi sa ye de nyina e de modi ebetu kwam munyuma pa mo bekoso aye de edi atoto kwam no enra say taxi na mtimo driver just okochem sometimes please for e bi enye serious but the same thing na make us
You drew junction na what's a checkpoint what's a wo check no. Omo jira ho no mo gbo nkomo. Abra car ni che mu wie no. Ansa no auto light e dey share driver ni no. Driver ni no kase hye police ni e dey oba be jina kwa ho say hye enkofo omo bana say driver for omo bana so ti mu so bi kra wo mo ye comfortable amo a wo sabetimi aka no musi kwa ho era mo gbo nkomo na bra me driver ni no me chama wie no afei na wa so torchlight a wo dey hye me say me akrofo na me kwa kodi boni a e dey me kwa kodi boni no aba pepepe asaba bechem abra wo police ni no wo nya den wo sa entimi nkama na uhu etire kwankwa wo bete no na chese nipa no wo wo awie ye stre police fo no mu bi say ye de wo ba e be gina wo station say enyuma djuma se na wo say wo yaye mo momoni enko ho na kasa no adoso nkomodidie no adoso sabu be bon komo abra munim say wo djuma ni a wo say mo ye de mo ye time so na so wapon a wo bia betia kwa ko bon komo senya wo pe biara ba say ye de wo on duty pa na wo bon komo de ya ade a ha adwini ye nyina e ka ho tena ma akrofo any opportunity omodi ko ekokunkum enkrofo no na me boy police fo echi no na me sa e bo ma basu biom say ebi mo ya de pa si na mo koso a omodi mo nyuma etutu kwan mo a mo ma wafatu mo so say se ni papa mo se ni boy mo no mo be gina ama oman Ghana no mo ya de nya mi ensha mo toso a enkoso nya investigation enfa akron no isema enkoso wo so anu mo ntoso a na mo nkoso nhihye mu na mo yi wo mu nyina mpie na mo fa wo enkoto prison na so ofre mu ba o mo benya suahunu anase o mo benya insisaye ebi efa won abrabo mu na wo hye nim se o pese wo che wagini ni ntino o hye ne police fo eye o mo ayade anase o mo entoso a so mo di hishade egukwa mo ntoso a ema no enkosa na nisa no ntini meso se ko ye YouTube channel na ko subscribe e ko too much GA comment section hon so no share wa GFA ene ensem hu we also follow on Facebook, Instagram and Twitter. Me amede ene ensem e ba mapon so no me din e de afia enstroma e de se na ye besan ehia